бо арзи салом бинандагони азиз, барномаи 7 рӯзи варзиш бо фарогирии сюжа ва гузоришҳои варзишӣ манзури шумо мегардад. Дар студия Алиҷон Талбаков. паҳлавони маъруфи кишвар Сомон Маҳмадбеков дар мусобиқаи байналмилалии ҷудо Париж Гранд Слам 2021 ҷойи панҷумро соҳиб шуд. Мусобиқа бо иштироки 281 варзишгар, 164 мард, 117 зан аз 45 давлати дунё доир гардид. Тоҷикистонро дар Париж Гранд Слам як варзишгар Сомон Маҳмадбеков дар вазни 73 килограмм намояндагӣ кард. варзишгари шинохтаи тоҷик Сомон Маҳмадбеков 11-умин маротиба аст ки дар силсила мусобиқаҳои Гранд-слами ҷаҳонӣ иштирок мекунад. ӯ дар шаҳри Парижи Фаронса дар мусобиқаи байналмилалии ҷудо ягона нафар буд ки Тоҷикистонро дар ин риштаи маъмули варзиш муаррифӣ намуд. Сомон дар аввали вохӯрии худ ба муқобили намояндаи Муғулистон Урамбай Одгирел вориди татамин шуд. Дар ин нерӯсанҷӣ паҳлавони мо бартарии зиёд нишон дод. ӯ нахуст бо як партофт имтиёз гирифт ва баъдан бо усули асекоми ваза ғалабаи соф ба даст овард. Дар даври дуюм варзишгари тоҷик бо намояндаи Испания Ҷорҷ Гарсия рақобат намуд. Дар ин дидор ҳарду ҳариф фаъол буданд ва кӯшиш менамуданд ки зидди ҳамдигар усуле анҷом диҳанд. Билохира дар дақиқаҳои охир Сомон Маҳмадбеков тавонист вазаре дарёфт намуда дар ин рақобат ҳам пирӯз шавад ва роҳи худро ба марҳилаи баъдӣ ҳамвор созад. Дар марҳилаи дигар Сомон Маҳмадбеков бо ҷудочии шинохтаи озарӣ барандаи медали тиллои Гранд-слам Боку 2019 Ҳидоят Ҳайдаров қувва озмуд. Сомон Маҳмадбеков дар ин рақобат ҳунарнамои хуб нишон дод ва дар ҷараёни қувваозмоӣ як имтиёзи вазарӣ ба даст овард ва ҳамин бартариро то анҷоми дидор нигоҳ дошт. Хотиррасон мекунем ки Сомон Маҳмадбеков аз ин ҳарифи худ соли 2019 дар чемпионати ҷаҳон дар Токио шикаст хӯрда буд. Дар даври ниманиҳоӣ Сомон Маҳмадбеков бо ҷудочии мизбон Теори Кюен майдондорӣ кард. Ҳарчанд ки талошу муборизаи ҳарифон барои иҷрои усул хеле зиёд буд, аммо дар вақти асосӣ варзишгари ғолиб муайян нагардид. Дар вақти иловагӣ Сомон Маҳмадбеков ба иштибоҳ роҳ дод ва дучори бохт шуд. баъди ин нокомӣ паҳлавони мо ҳарчанд роҳхати бозии ниҳоиро аз даст дод, аммо имкони мубориза бурдан барои нишони биринҷиро пайдо намуд. Дар мубориза барои медали биринҷӣ Сомон Маҳмадбеков бо намояндаи Руминия Александр Рейку рақобат кард. Дар ин вохӯрӣ низ паҳлавони мо дучори бохт шуд ва мақоми панҷумро ба даст овард. Медали тиллои вазни 73 килоро варзишгари ҷопонӣ Ҳараде Кенши соҳиб гардид. Дар ҷойи дуюм Теори Кюни фаронсавӣ истод. Медалҳои биринҷиро Ҳидоят Ҳайдаров аз Озарбойҷон ва Александро Рейку аз Руминия ба даст оварданд. дар шаҳраки Олимпии Юнон оташи бозиҳои зимистонаи Олимпии Пекин 2022 фурӯзон карда шуд. Маросими оташфурӯзӣ дар шаҳраки Олимпӣ бо дар назардошти чораҳои муқовимат ба COVID-19 бо иштироки маҳдуди ҳайатҳо доир шуд. Оташи Олимпия рамзи сулҳ, ваҳдат ва ҳамбастагӣ буда ба варзишгароне ки ба ин бозиҳо омодагӣ мегиранд илҳом мебахшад. Маросими анъанавӣ ки дар наздикии маъбади Ҳера баргузор шуд, мероси юнонии бозиҳои олимпиро таҷассум мекунад ва бозиҳои муосирро бо пайдоиши таърихии он мепайвандад. пас аз он ки оташи Олимпия аз ҷониби Саркоҳин фурӯзон карда шуд, он сафари худро тавассути лижаронии юнонӣ оғоз кард. пас аз он шуъла ба варзишгари чинӣ барандаи 5 медали бозиҳои зимистонаи Олимпӣ дар конкитозӣ Ли Ҷиаҷун гузашт. ёдовар мешавем ки бозиҳои зимистонаи Олимпӣ аз 4 то 20 феврали соли 2022 дар шаҳри Пекини Чин бо иштироки тақрибан 2900 варзишгар аз 85 кумитаи миллии олимпӣ баргузор мешаванд. Пекин ягона шаҳре мебошад ки мизбони ҳам бозиҳои зимистона ва ҳам бозиҳои тобистона мешавад. дар идомаи истифодадиҳии иншоотҳои ҷашнӣ ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар шаҳри Хоруғ майдончаҳои муосири варзиш мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. шароити арзандаи мавҷуда имконият медиҳанд ки кӯдакон наврасон ба варзишу солимӣ машғул шаванд. гузориш дар ин раванд.
خورسندی کودکان و نورسان و جوانان بیناهای چهارشانه محله طبابتخانه شهر خاروق را حد و کنار نبود. آنها صاحب میدانچه زمانوی ورزشی گردیدند و من بعد امکان دارند که در این میدانچه به ورزش مشغول شوند و طرز حیات سالم را انتخاب نمایند. در شفت میدانچه ورزشی یک میدانچه بازی برای کودکان است با صفت بلند بنیاد شد. والدین کودکان و نورسان از گشوده شوی میدانچه ها خیلی شدند. من بعد آنها دلپرند که فرزندانشان وقت خالگی خود را محض در این میدانچه ها خواهند گذرانید. در مراسم به استفاده دادن میدانچه ها رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضов و هیئت مهمانان اشتراک داشتند. آنها به صفت کارهای انجام داده شده بهای بلند داده با ساکنان محله صحبت انجام دادند. بعدا در مراسم گشوده شوی رسمی میدانچه رهبریت ولایت مختار کوهستان بدخشان ابراز نمود که جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان در هر دور و زمان در ساحه ورزش با کامیابی‌های نظررس نائل می‌گردند و حالا باشد با شرافت بهتر گردن امکانیت‌ها برای مشق و تمرین صفی ورزشکاران نامی باز هم بیشتر خواهد شد. رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خاروق ضمن برآمدش تاکید نمود که موافق نقشه ساختمان میدانچه‌های ورزشی من بعد نیز ادامه می‌یابند و هر یک محله شهر صاحب چنین میدانچه‌ها خواهد گردید. لایق به یادآوری است که این میدانچه با مبلغ‌گذاری دیرکسیون ساختمان انشاء حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با خرج 1 میلیون سومانی بنیاد گردید و به واسطه کارهای ساختمانی را جمعیت دارای مسئولیتش محدود اینوسترهای با صفت بلند انجام داد. رئیس فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان از آن اظهار خوشنودی نمود که امروز ورزشکاران جمهوری در همه مسابقه‌های بین‌المللی با سری بلند هنرنمایی کرده شرف ورزشی جمهوری را دفاع می‌نمایند و امید است که من بعد کامیابی‌های ورزشی کشور باز هم نظررس خواهند شد. بعداً از طرف مهمانان برای دسته‌های کودکانه فوتبال محله تحفه‌ها عبارت از لباس ورزشی و توپ‌ها برای بازی فوتبال تقدیم شد. میدانچه ورزشی با ضربه‌های رمزی از طرف رئیس ولایت و رئیس اتفاق کسبه مستقل جمهوری رسما شروع گردید. باید تاکید نمود که ساختمان چنین انشاءات ورزشی نه تنها در شهر خاروق بلکه در نواحی ولایت ادامه دارد و نقشه حکومت جمهوری عاید به ساختمان انشاءات ورزشی در همه محله‌های اهالی‌نشین دارای زیاد از 100 خواجگی عملی خواهد شد. در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه بازی دوستانه دسته منتخب جوانان توپ 23 ساله تاجیکستان اومد به فوتبال با دسته منتخب جوانان توپ 23 ساله اندونزیا در سطح بلند برگزار گردید. در این واخوری جالب دسته فوتبال منتخب جوانان اندونزیا با حساب 2-1 دسته منتخب جوانان تاجیکستان را مغلوب نمود. چند روز پیش در دایره آمادگی با مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 دسته منتخب جوانان توپ 23 ساله تاجیکستان اومد به فوتبال در شهر دبی امارات متحده عرب با دسته منتخب جوانان 23 ساله ویتنام بازی رفیقانه انجام داد. واخوری دسته ها خیلی جالب صورت گرفته با حساب مساوی 1-1 انجام یافت. گل دسته منتخب جوانان توپ 23 ساله تاجیکستان را حمله‌گر جوان و شناخته دسته فوتبال استقلال شهر دوشنبه رستم سویروف به نشان رسانید. در زمان صاحب استقلالی کشور در برابر مردها زنها نیز به ورزش و سالمی مشغول شده سلامتی خود را سالم نگاه می‌دارند. همزمان با اشتراک فعال در سبقت‌های ورزشی جمهوری تاجیکستان را بیرون از وطن نیز معرفی می‌نمایند. جلب وسیع بانوان به ورزش در سمت تربیت درست و سالمی فرزند نیز زمینه می‌گذارد. ادامه مطلب در سوژه تهیه گردیده. ورزش از عامل‌هایی میباشد که هر نفر را از راه و روش نامطلوب باز می‌دارد. سالهای اخیر برای رشد ساحه ورزش از جانب حکومت کشور توجه مخصوص ظاهر کرده شده است. بنیاد انشاءات‌های زمانوی ورزشی در سراسر کشور امکانیت فراهم آورده است که ساکنان سرشمار به ورزش مشغول شده رو به طرز حیاتی سالم بیارند. باعث خرسندی است که امروز در برابر مردها زنان نیز به ورزش توجه زیاد دارند. در شهر و ناحیه‌های مملکت به جلب دختران و بانوان به ورزش توجه مخصوص ظاهر کرده شده است. امروزها در نمودهای فوتبال، والیبال، بسکتبال، کاراته، ششکه و شاهمات، تنیس و شناوری زنان و دختران زیاد مشق و تمرین نموده در مسابقه ها ملکه و مهارت خود را نشان می‌دهند. مشغول شدن بانوان به ورزش اگر از یک طرف به سلامتی آنها فایده داشته باشد، از جانب دیگر به جلب فرزندان به ورزش زمینه می‌گذارد. زیرا مادرانی که به ورزش مشغول می‌شوند حتما فرزندانشان نیز در همین روحیه به کمال می‌رسند. واقعا امروز در سراسر کشور برای به ورزش مشغول شدن ساکنان
тамоми шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. онҳое ки пайваста ба варзиш машғул мешаванд ҳамеша солим буда бо рӯҳияи болида ба кору фаъолият идома медиҳанд, зеро зебоӣ, тавоноӣ ва доноӣ аз варзиш аст. дастпарварони федератсияи пенчак силат ҳамарӯза ба машқу тамрин машғул шуда ба мусобиқаҳои варзишӣ омодагӣ мегиранд. асосан дилбохтагони ин намуди нав дар тоҷикистон кӯдакону наврасон мебошанд ва бо маҳорати баланди варзишии худ аллакай ҷоизадори сабқатҳои варзишӣ мебошанд. мавзӯъро сюжаи навбатӣ пурра мекунад. дастпарварони федератсияи пенчак силати ҷумҳурии тоҷикистон дар маҷмӯаи варзиши андоз машқварзӣ менамоянд. барои ин наврасон раиси федератсия мураббии шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон Матлуба Каримова ва мураббии шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон Собир Каримов тамрин медиҳанд. гуфтан ба маврид аст ки ҳукумати кишвар ҳамеша соҳаи варзиши ҷумҳуриро дастгирӣ намуда баҳри рушди он ва иштироки варзишгарон дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ шароити мусоидро фароҳам меорад. имрӯз варзишгарони кишвар аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш дар арсаи ҷаҳонӣ мақому манзалати хосаро касб намуда бо дастовардҳои беназир ба ватан бармегарданд. намунаи он таъсиси боз як федератсияи нав дар кишвар ва ҷалби васеъи наврасону ҷавонон ба ин намуди варзиш мебошад. пенчак силат ин як федератсияи нав мебошад ки чуноне ки шумо медонед мо бисёр намудҳои варзиша ба ҷумҳурии тоҷикистон дохил кардем. аз ҷумла муҳорибаҳои тан ба тан овардем, муҳорибаҳои универсалиро овардем. баъд ин федератсия бозиҳои осиёгӣ дорад. як хубиш ҳамин ки бозиҳои осиёгӣ дорад, се намуд бозиҳои осиёгӣ дорад. барои ҳамина мо иро ба тоҷикистон овардем ва қабул кардем ва мехоҳем ки бисёр давлатҳои ҷаҳон зиёда аз 70 давлат ҷаҳон ҳамин намуди варзишро эътироф кардаганд. мо ҳам кӯшиш мекунем ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ шарафи тоҷикистонро бардорем. варзишгарони мо ҳам дар чемпионатҳои ҷаҳону осиёӣ баромад карда натиҷаҳои хуб нишон диҳанд. воқеан ҳам варзиш гарави саломатӣ мебошад. тибқи иттилои масъулини федератсияи номбурда сафи варзишгарон дар ин намуди риштаи варзиш сол то сол зиёд гардида истодааст. ин далолат аз он медиҳад ки дар муддати кӯтоҳ варзишгарони ин намуди варзиш дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ мақоми намоёнро ишғол намуда истоданд. бояд қайд намуд ки пенчак силат номи умумии санъатҳои муҳорибаи Индонезия ва Малайзия ки ду бахши асосиро дар бар мегирад, ҷанг бидуни силоҳ ва мубориза бо силоҳ мебошад. услубҳои муосири пенчак силат ба усулҳои ҷангии қабилаҳо ва халқҳои мухталифи сокинони Индонезия асос ёфтааст. тарҷумаи дақиқи ибораи пенчак тағйироти моҳиронаи мавқеи бадан барои дифоъ ва силат истифодаи ҷангии пенчак мебошад. масъулини федератсия ният доранд ки дар минтақаҳои кишварамо низ расман ин намуди варзиш ба фаъолият оғоз намояд ва дӯстдорони варзиш ба таври васеъ тарзи ҳаёти солим ва тарбияи ҷисмониро интихоб намуда ба дастовардҳои назаррас ноил гарданд. гуфтан ба маврид аст ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон имрӯзҳо баҳри солимии ҷомеа ва рушду густариши тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш шароити арзандаро фароҳам овардааст то наврасон ба солимӣ машғул шаванд. ҳамакнун дастпарварони федератсияи мазкур пеши худ мақсад гузоштанд то дар наздиктарин фурсат яъне моҳи ноябр дар сабқати бурунмарзӣ иштирок карда бо ғолибият парчами кишварро баланд намоянду суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ садо диҳад. мо ба маҳорати варзишгарони наврас бовар намуда ба фаъолияти минбаъдаи варзишгариашон барор мехоҳем. дар шаҳри белгради сербия чемпионати ҷаҳон оид ба бокс миёни мардум баргузор мешавад. дар чемпионати мазкур 650 нафар варзишгар аз 105 давлати дунё ширкат мекунанд. ҷумҳурии тоҷикистонро дар 11-умин чемпионати ҷаҳон оид ба бокс миёни мардҳо 7 варзишгари шинохта намояндагӣ мекунанд ки инҳо Абдураҳмон Ёқубов 60 кило, Баҳодур Усмонов 63,5 кило, Саид Икром Амонов 67 кило,
абдумалик болтаев 75 кило, шаҳбоз неъматуллоев 80 кило, парвиз каримов 92 кило ва ҷаҳон қурбонов ҷамъи 92 кило мебошанд. варзишгарони тоҷикиро дар ин сафар мураббиён мирзо шамсиев ва хуршед ҷураев ҳамроҳӣ мекунанд. ҳамчунин довари дараҷаи олимпӣ аз тоҷикистон мансур муҳиддинов сабқатҳои ҷаҳониро ҳакамӣ менамояд. хотиррасон мешавем ки бори аввал дар таърихи бокси ҷаҳон чемпионат аз рӯи 13 вазн баргузор мешавад. инчунин ба ғолибон ва ҷоизадорон ҷоизапулии назаррас тақдим мегардад. фонди ҷоизаҳои чемпионати ҷаҳон оид ба бокс 2021 $2.6 миллион муқаррар шудааст. ба барандагони медалҳои тилло дар ҳар вазн $100,000, ба барандагони медалҳои нуқра $50,000 ва ба барандагони медалҳои биринҷӣ $25,000 тақдим хоҳад шуд. варзишгарони тоҷик дар чемпионати ҷаҳон оид ба бокс миёни мардон давоми 30 соли истиқлолияти давлатӣ 3 медали биринҷӣ ба даст оварданд. абдусалом ҳасанов соли 2003 дар шаҳри Бангкоки Таиланд дар вазни 57 кило, Шерали Достиев соли 2005 дар шаҳри Мяньяни Чин дар вазни 48 кило ва Анвар Юнусов соли 2011 дар шаҳри Бокуи Озарбойҷон дар вазни 56 кило сазовори ин ҷоизаҳо шуданд. бинандагони азиз, анҷоми барномаи 7 рӯзи варзиш аст. варзишу солимӣ ва тарбияи ҷисмониро шиор намуда худро солим нигоҳ доред. хайр, саломат бошед.